West Karbi Anglong Market Distribution Committee pen patirpi ponsi lang o wholesale akulat kang pupon. Wa ignot isi birta keme arju iktha. Sadgaon hithi along sitame tip top po akulat humridam ikra lang ok anam kiju mate wholesale longponji. Lasonsi nijang Karbi Anglong Rongkhang constituency arlo Sadgaon Bojara Long West Karbi Anglong Market Distribution President Bor Imbe Secretary Probin Timung alangli tumpen patirpi ponsi pini sa ahi thialong lang ok wholesale akulat kimpon lapen bangso akulat kang pupon lake dongkamuka municipal board commissioner jitu terang arideng pensing pupon akulat amen lake tip top puhenlo lapen bangso akulat kachipehem pupon ji lake tenjing kathar lapen nangli tumjong si lang ok anam kijumpen nangji pulite humri ignot mobile number 8011968256 Aluhi Sarpo penang chitong don Dongkamuka Municipal Board Commissioner Jitu Terang Lunsi Po Prem Terang KSA Inglong Po Dongkamuka President Longkiri Be Lapen Arisang Hotum Stami chitong don Kasi litum along kita pegas tali litum market long pin tali so langok malangok pangkapat dori han ini office along so office kang puju han bangke chokma bon ake hai jitu terang alang li commissioner what commissioner kasi alang li fansi so kita kan tinggi kasi tuding wila nape la solong kahai presiden sar nani same la solong cerap itu ini chongin album Arun tu itu presiden tu lah, laki besang kan sih, betul. Amin. Borin be. Apa aku tu lah? Tetap kita pun masih cili ni lah. Apa yang buat kap? Apa aku tu lah? Apa yang langgar tu ni? Nanti beri lah. Apa yang cuci beri. Lapen aku tuh tulang itu long kutu papon alang ni hello lapen itu along tuh tulang itu tuh kan pakai tulang lapen Tok pidi dak Sadgaon ahi tialong West Karbi Anglong distribution hinten langok distribution office kang kupon kalong